Dua spot, tiga spot tuh. Tiga nih. Datang kotos lagi sekarat. Apaan tuh? Anjing, dada gua sakit. Knock and way go. Oke nih. Oh, sengaja ya tembak. Oh, mesti jalan ke situ teman, apa yang bego. Gua lagi mau saya nembakin dia. Di bawah nih. Ayo bocah ke gua. Gua kanan nih kok. Anjing, dada gua sakit. Emang Oh, lu mau nembak juga nih. ajar. Bikin aja. Nice. Wah, iya, panik gak? Bisa jauh aja gua. Belakang rumah. Anjir. Kepala ya gua. Main kecil banget MP ya kalau udah jauh ya. Apa tadi ya? Apa gua ambil ya gua? Itu pakai apa nih? MP. Ada di mobil. Mampus lu goblok jahanam.
Bocah tolol itu monyet. Bumbu iya tuh teh tuh. Anjir di sampah gua. Di sampah yang mana nih? Ayam gua. Astagfirullahaladzim. Anjing. Sampahin goblok. Mana? Oh iya. Rumah kayu ada temennya. Mau nggak bawa nih. Rumah kayu itu ada ini tuh. Nama banget. Mampus lu. Gila bocah banget geluang di pasar. Satu. Terobos aja lah anjing. Nokia. Gila rata sama Abay. Deg-degan gua tolol. Kayak turnamen banget anjing, deg-degan gua. Tadi ada kesempat mana ya? Apaan 3? Oh, buset, untung ngereset gua. Gua kira rumah 3 mana anjing. Oh, si batu dia. Oh, si batu iya gua. Tembak. Gimana dia? Blok. Emot-emot dulu nggak sih? Usah. Sabar. Udah gua ngeprank nih. Aduh, Jona lagi.
semangat. Aduh, peler ayam itu. Nih di si boy nih. Geblek. Hilang palanya. Lu make it apa bego? Itu tinggal dia doang, musuhnya tinggal dia doang. Gimana nih bocah? Di kono kali ya? Tower kali. Tower. Ambil zona ambil lu, kiri nu ambil rumah rusak nu. Belum lu punya lu ya? Oke, gua jangan sayang ngelatu musuh. Oh dia nu. Nah udah ketahuan nu enak tuh. Take me home falling. Kanan. Di atas nih. Cekat. Dor jam shot. Tuh. Mana? Sega. Dapat juga kambing. Anjing epic momen banget pas gua nyen tuh ngeratain.